umukinya hujije umupira induru umufana we uvuga ngo uri umufana ariko nta bufana bukurimo umufana w'umutima ni jewe burya hakuru simvuga ngo ndiko ndafana ikipe kujya abandi bazifana abandi mbabona umenga nabasazi wa hano kunzaba amafaranga yo gufungura ukansaba amafaranga yo kuja kuraba imatch ntayo nomu we nayo wo muha ngabo ereka ntubuze impamvu bose ninjira muri studio ni wo munsi natanga kunezeka nkumva kumenya ibintu bizoba bimeze neza doherukana turiko turavuga ku ndirimbo yitwa Nkomakoma Nkomakoma muta akanyuma nahiri kivugisha abantu benshi ambaza iya akanyuma se ni bishatse kuvuga kandi nawe ubwawe nyere woshora kumbwira bishatse kuvuga ko bundi Bamama bigeme ndabazaniye ubutumwa bwiza muragomba gusa neza gukayangana gutesa kaze mwiture Hiron Nails chez Everine ibafasha gukora inzara kuzisiga kuzitengeneza neza ukamengo uvuye mwisashe iherereye neza na neza mu gisagara ca Bujumbura muri galerie iriho numero 1605 ukeneye ibisobanuro birenze twakure kuri 65 354 970. Reka tubaramutse cyane abakunzi ba Art Burundi aho muri wose nibaze komeze neza mukomeye ego ni kwa kundi nyene tutabatebya kubazana ibigezweho kumure tubabariza tugenda hirya no hino tubabariza wagwa uko ibintu biriko biragenda niyo sengara bifise kuri mikro ya mbere uko bisanzwe abashikiriza ibiganiro kuri Art Burundi imbere yacu dufise uwo bitwa umushitsi musangwa niko babitwa mu kirundi ciza umushitsi musangwa bari wa muntu nyene w'indani umuryango wa Art Burundi rero numwe mu bantu novuga ko bamaze kugira iwabo aha hantu mu bwami bwa Art Burundi ego turabaramukije cyane yewana big up sana mumeze neza yewana turashima kwe amakuru y'imisi bara amakuru y'imisi tubone dusiga mugabo yani turayibamwo nubwo bari mibi cyangwa myiza ibintu byari bihaciye ntivyari bike nko kuva mu kwa mbere gushika mu kuno kwezi biba ari birebire kandi biba haba harimo n'ibindi bintu bigenda bikubita umuntu we byagenze gute kwa ya mezi ane tumaze kuba turimo mu mwaka Shaya amezi naho ntaba yoroshe men kuko hari amezi urana tuva mu kwa mbere kwezi kwa madeni kwa kabiri kwezi kunkundo kwa gatatu kwezi ewana hari buvuge kwa kane nakora tuba turi mu kwezi ko kwibuka izuka ry'umucunguzi wacu Yesu yego bacha bavyitwa gute mu kirundi ciza ngo hajya dukunda kuvuga ngo twiziza Pasika kandi sha turi mu bintu bya Pasika rero kubera ko ntagisenga gose burya sanga byancanze ayo wundi none hajye duhurira mu rusengero wundi waje kugira ni rimwe inyama nyenda yiroze nyene naye akade rero sasa uno musi rero dushaka tuyagire ibintu babigiye bitandukana cyane turahera burya kino gihe ubuzima si danje muze my god rimwe na rimwe ubundi ubuzima ni wabworoshe yani ubuzima ni wabworoshe ari yabugenda bakaguskaminga kuko urumva rogenda ni zigzaga nta muntu ubundi agifasha ubundi ubu unya ewana yo fight on the way hari abantu bavuga ngo urukundo rwaraheze abandi bakavuga ngo urukundo rurahari hari undi rero yabicimujya acavuga ati burya urukundo ruhari nubwo ibyiciro umumotare ku mumotare umutaxivero ku mutaxivero umukozi wo munzu ku mukozi wo munzu rero ibyo bintu byaragiye biragenda bishikira no mu bantu b'Imana aho usanga umwana w'umukire yagize mariage ishengero ryose riragira komite kabisa ariko undi umukene nakunda guterera ibihumbi 10 agize mariage komite niba ibintu biva kukiga mutama ni gihe cyaheze so sinovuga ngo ni gihe cyaheze kandi sinovuga ngo ni iki nkuko kuntu bivuze inkundo zibaho mu byiciro hajye bavuga kenshi sinze kuza umugani mu kirundi bavuga ati abatanganya amatako ya ntibota hamwe kwa Natasha rimwe na siwe wenyene kuko yarabiririmbye ariko abandi turabivuga ego no kuvuga burya umuntu mutangana hey hari n'undi bakunda kuvuga ati burya iminkwe itangana ntiramukanye
ushobora kuba hari ukuntu usanga twitinya nka je nibuka umunsi nza muri are Burundi yego narumva ko nje ahandi hantu abantu bose nje sinje nisanga mu muryango yani jewe ndi gicibwa mugabo nza kwakirwa nk'umunyamuryango sinumva ndi hareze nkuko nshobora kuba ndubu nkaza mfise swaga nkavuga ati yani tuje kuganira hajya rero niko bakunda kuvuga ati nyembari bajya abanyamuryango bagakora komite bafise impamvu bayikora kuko bafise aho bahurira yego wewe uri umukene uterera 10,000 5,000 ariko nivyo warose navyo nivyo warose ukemeruka ukaburara kugira ngo nawe babone ko wakontribute rimwe na rimwe urabona kubya gakiza karagoye cyane gose agakiza karagoye ikintu nkunda kwiyumvira n'ikintu kimwe gusa cyane akunda kuvuga ati none ubundi twese turavuga ati turabana b'Imana turabana b'Imana cyane gose none koko we nawe uremera ko uri umwana w'Imana je ndemera ko ndi umwana w'Imana kandi nanavyizera gusa okay ngomba ndakubaza ikintu kimwe gusa umbabarire ntitugomba duce kubiri na Bibiliya cyangwa n'ibindi ariko wewe uri umwana w'Imana none muri Bibiliya ko bavuga ati nkuko Imana yakunze abari mu isi itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi umwana w'ikinege abari abana bangahe umwana w'ikinege n'umwana umwe si umwana umwe yego none wewe wavuye kugira ngo umwana ugira kabiri kugira umwana w'Imana sasa rero wewe ibi bintu rero birakora biducanga tudafise ibitabo ngaha dusesangura oya je nashatse kukubwira nti rimwe na rimwe hari ibintu twibeshamo twe turi iki kumana rero yani twebwe turi biremwa sivyo by'Imana turi biremwa by'Imana ariko sinovuga ngo turabana b'Imana kuko turiko turakurikiza hari yanya kujya murongo tuvuga ati nkuko Imana yakunze abari mu isi itanga umwana wayo w'ikinege umwe mu kirundi ciza kiretse gusa nibemeza bakavuga ati hari ibindi binege bishika kuri 3 usanga umuntu wari ariko rero iki kintu burya nta nyishu notanga ariko turakeneye undi muntu umuvuga butumwa azoza ngaha kwishura undi munze mu bahamagariye babize kundi kumbaza babazamini arabona yatanguye guca ubwenge natanguye kubona ibintu uko biri none ivyo bintu we wabikuye ya je ko ntahura ndavyumvira gusa numva ngo umwana w'ikineye nyene rega hari ikintu cyiswe colonisation cyo dufise mu bwonko abazungu batarazi ubundi twarasenga kandi twarasenga dukumvika akomenga twasenga basenga kiranga ariko kuvuga kiranga none wowe usavye ukumvigwa ibyo wasavye bikaboneka gututovuga ko Imana yawe yakoze basenga ibigirwamana bro yani tuvuze basenga ibigirwamana ntizari Imana gusa ni hamwe nyene Imana yo yivuga ati umuntu yaba umunyabyaha yareka inshingano ziwanje Imana nkora ku muntu ntegerezwa kuzikora hajya abazungu bataraza nta wajya mu nzu akavuga ati Imana yanje ahubwo rero niho babikora gose kuko yarava ahantu akagenda gufukamira cyo kintu okay ariko ntawava mu nzu ngaje gufukamira igiti nico kibazo jarige ntawava mu nzu ngaje gufukamira igiti ahubwo ico bikoze gusa bazanye uburyo bwo gusenga bwa kizungu fo gukoranira ahantu hamwe rero bavuga ko kera abasenga bijya bintu ni bya kirundi yani byari bya kirundi kandi iby'iwacu twiyumviriye twarabyumvi kandi twarabisaba bigakunda kandi rega nitwabatiko dusaba twe twasabana umutima mwiza tugasabana kwizera kuko twarizera n'ubu abarundi turizera sivyo aya nibaza ko atacyo kimwe na kera uno munsi turakekeranye kuko twaramaze mu kirundi kiza bavuga kugorodoba kucavuka mu mutwe cyane gose no kuvuga isi yaraduhinduye isi yarahindutse kera uravye n'uburyo isi yamera umuntu ntabwo ntiyasaba ngo burya rero Mana bimeze uko nishwe n'inzara nta muntu yicwa n'inzara ntiwashobora kugenda ahantu ngo burahurara jewe nibuka ngira nuko abantu batari bwagwire bro ya nibuka umunsi manuka bwa mbere manutse ni Bujumbura ndiko ndamanuka hariya Mageyo ariko je ntaho nzi we ntaho nzi usanga uri umwana wo ngaha mu muji oya Jesse ni muji yani nje nkomoka mu Kayanza nkomoka mu Kayanza rero no kuvuga ngeze Mageyo no kuvuga n'ahantu
uharenze urasenga Imana hari imisozi ihanamye wewe no kuvuga uravye no mu kiyo kurya ubona imodoka ibinutse nyene ucuvuga ati Imana uranyakira mu bwami bwawe kabisa kabaye ego yani rero niho namanuka ngeze rero ngaha ndiko ndamanuka ngaha kuri presidence ndiko ndaraba igisagara nkabona amazu arenga basi asumba ari irivutwe tuyora nkibaza ati none koko ngaha uretse uburyari aha wowe urahantu urara urahabura nyene okay urabyumva ko byemeje ariko kera nta nzu zari zihari umuntu yararara aragenda akirirwa aragenda wagera ahantu hari babwita ubururi akaruri wagera ahantu twarutunze umenga bazingisha barazinga n'ivyatsi ariko ntibakuraza hanze warashika bakanagukanda bakakugaburira ukarya hama ukagenda mugabo ubu ahubwo namwegereye ku gipangu ciwiwe agushumuriza imbwa ariko hari ikintu babuze abakozi b'Imana bavuze ngo burya mu gihe cy'iherezo dushobora kuba turi mu gihe cy'iherezo urukundo ruzoti tarasonzera ku mukozi w'Imana urazi igituma urukundo ruzotimba uno munsi uratanga indara mugaca mwigira kwiryamira umwe waraza agacara arasomba ibintu umva utotanga indi ndara ni ca kibazo abantu twarahindutse abantu twaramaze komererwa nabi nuko wobona turiko turaheza kuganira ugasanga micro nayitwaye nakubaza ati none nta kantu wantwari ati wapi ubundi nico nyene abantu n'ubundi twiyumvira ati bw'ivyo nakoze navyo bifise akamaro je nkunda kuvuga ati nzokiranuka imbere y'abantu n'imbere y'Imana ibisubizo bizotangwa nayo cyane ngo inzira zanje zame zuguruye umunsi inzira yanzi zifunga nzomenya ko hari ikintu nasize ntasoje cyane gose subira inyuma ndagikora ariko the first time nkunda kwibuka sinzi ko wibuka umunsi nakubwira ninjiye muri studio ninjira muri studio nkumva umunezero urandenze ego ubu hageze ahantu meni nsigaye numva muri studio ariho nkwiye kubarizwa kweli ubundi sinkwiye kubarizwa hondi sinkwiye kubarizwa handi hantu nkwiye kubarizwa mu bintu bimpa amahoro ajya bakunda kuvugana mwegera ibintu bibaha amahoro nimba wumva muri Yesu ariho hagwa amahoro gumayo kubera ko ujarajara cyayo apana gukekeranya apana gukitwa igipande ntukekeranye wapana gutwara igipande oya gendayo kuko ni ukwiye kubarizwa je nyimba mbarizwa muri studio ntibisikuye ko no muri Yesu ntabarizwa ariko kuba ndiyo arari ijisho rincungiye giwewe ariko abanyabwenge bamaze kubona ko burya abantu basenga cyane hajya baba biyambitse ikoti ry'ubukristo kumbi ndani byaraza ubundi basigaye banyita umwana wa pasteur asigaye banyita umwana wa pasteur kubera ko bakwita umwana wa pasteur ubundi papa niko yitwa ariko bivana video na prodins ego na comment batanze na prodins video ndage ubu banyita umwana wa pasteur ko arababonye iranga muntu yanje babona none papa wawe yitwa pasteur ndavuga ati neze ko ati niyo mpamvu witwara nk'umwana wa pasteur ndavuga ati ajye umusenzi arashobora kubyara umushenzi birashika birakunda gushika papa rero cyane umuntu asenga gusa sinshidikanya yuko n'imigisha yose ngira idakomoka ku bavyeyi abavyeyi barasengera abana abundi umuvyeyi amaze gukunda impano yanje uwe nta mpamvu nimufise yo kuyihagarika nivyo we nta n'ikintu na kimwe uvise cyo gutambika imbere zanje ngo riko rahagarika impano yanje naho wabigerageza nivyo ntibikunda kuko nje maze kwishimira nkumva mama arabyutse mu gitondo natangaye nsanga kuri soneri ijya twita soneri yo kuri telefone numva mama guhera ku ndirimbo yanje ya mbere gushika ku ya nyuma nubwo hataragera ko ngeza ku ya nyuma kugeza ku yugezeko numva arazi ko ziririmba arambwira ati icyo ntazi gusa uzonyihanganire siniyizi icongereza ageze ku congereza melody ndayumva bize muvye umusta ndavuga ati okay umwana wanje ndabikunda ibyo urimwo komereza hajya nyine we rero uri umwana w'umuntu ugera he ku buryo bw'uko nsumvira umuvyeyi yankundira ibintu ukambwira kunya nk'ibintu
kazango uri kurantangaza urambwiye sinzi kuririmba ndabizi nibijya nyene wumva rega sinoririmba nkawe umuntu wese afite nawe ubwawe nturaja muri studio ngo ukore turabe wowe umbwira gute ko ntaririmba kandi abantu bakubwira ko utazi kuririmba n'abantu batarahonyora muri studio babanze baraba ingendo biri cyo abantu batanabizi bamubwira nawe ndirimbira nkubitira baskapera the one thing the one more time akazabwira mene oya wewe urabizi ko utazi kuririmba none se wowe waririmbye yahe ririmba tukubone ariko ibyo bintu je nkunda kubibona ugasanga cyane n'ibyo abantu bakunda kurorera umupira cyane ukamenga ujya umukinyi ariko araba kuri screen agize akantu menga kikosa ngo gacumenga yogenda kugakora umupira nanje nawe ukinye umupira nawe ukinye kandi niyo mpamvu ntigeze kubera umupira urimo amashetani buriye kweli umupira urimo amashetani si nk'umuziki muziki n'abantu nawe muziki rubona bariko baragwana bapfa umuziki umupira baricana ariko umupira baricana none bijya bintu biva he kandi ugasanga rero n'abagenzi ibaze nka wewe abo bantu bariko bicanira ntibabazi nta naho muziki aramuhurira motive ngo ni ambition zo kuba ukunda ikintu emotion zo gukunda ikintu ziratandukanye umunyamuziki akunze umuziki aratamba yego munashwanye ari umuntu yikundira kunywa kayoga aragenda kanywa kumva horo ziramufashe agatamba ririmba aratashe ariko umunyamupira umukinya hujije umupira induru umufana we uvuga ngo uri umufana ariko nta bufana bukurimo umufana w'umutima ni jewe kuko jewe simfana ngo ni kubera ngo nakayahushije ndavuga ni undi wakinye bijya nyene wakinye nivyo byabonetse jewe ndafana ariko simfana ibirenze burya hakuru simvuga ngo ndiko ndafana ikipe kujya abandi bazifana abandi mbabona umenga nabasazi uya sinzi ibintu bagwaye abandi mbabona umenga nabaza ko impamvu ntushobora kunyumvisha ukuntu ushobora kuba wabuze n'amafaranga yo kurya ku munsi haraho ugenda ugasanga ku match barariha 2,000 biravana na VIP urorereramo n'ahantu uburi hariho abaja gufata icupa agaca arifatira ahantu arifatira ngaho bakuvuga arigere bishobora gushika we akaba n'amafaranga ufise yo kufungura uwo munsi wa hano kunzaba amafaranga yo gufungura ukansaba amafaranga yo kuja kuraba match Shinha nomu we nayo wo muha ngabo ereka ntubuze impamvu hari abantu rero twagiye hari abantu rero usanga umuntu uko mubana ugendura mumenya ukavuga ati ko ushaka amafaranga y'imatch bombwira ko ari ay'imatch uko ba warayo ubusa turabizi ba warayo ubusa gufana rero nta namwe byo kugeza ubanza uje gufana aho hari abandi baje gukina bahariye nawe uje gufana ushonje biba bigoye cyane yego tuba twavize ibintu byinshi bro ariko ntitwageze cyane ku muziki wawe tugiye bimeze gute bigeze biriko biragenda gute so uribuka umunsi wa mbere gusinzi tinaza mu muziki zibarakaga rero tugomba twinjira aho nari nkwiye kubariza uko yari umuziki uribuka umunsi wa mbere nza senze urumva ko namenye ikirundi ubu ikirundi musi wa mbere je nako ndewe bimeze gute ubu namenye ikirundi yari ubu nyindi kunda bana bivanye na environnement ndiko ndabamwe bagenda nyene ngenda ndumva ibintu ndavuga ati nkwiye kubarizwa nyene ngaha cyane ubu nkwiye kuva mu Kayanza ku mupaka nkwiye kubarizwa ngaha rero nakuvuga ni uko musi wa mbere nakubwira ati umunsi ninjira muri studio ni wo munsi natanga kunezeka nkumva kumenya ibintu bizoba bimeze neza duherukana turiko turavuga ku ndirimbo yitwa Nkomakoma Nkomakoma muta urabyibuka urena naraje hanze shira hanze indirimbo yitwa Akanyuma Akanyuma nayo iri kivugisha abantu benshi ambaza Akanyuma se ni bishatse kuvuga kandi nawe ubwawe nyere woshora kumbwira bishatse kuvuga ko bundi ubundi rero ibi bintu byawe canke se abantu bacu b'imiziki hari ukuntu rero burya baducanga nk'ubu we turafise Nkomakoma twagira Akanyuma agira na Divas kagira na Ndashona avec Korab Ndashona ibyo bintu byose uri kurabiraba rero sinzi amazina muyatora gute canke muba mufise ukuntu we mwabikoze jewe ubu unya
sinyifata umwanya ngo mfokasinga izina ngo mve muhira nahimbye izina uge izina rihimbirwa muri studio iyo maze umwanya ndiko ndafokasinga kuko ndiko ndakora je nkubaka nyuma uravye kuru nayikoze n'indirimbo itangaje n'indirimbo nakoze ndiko ndafyina gusa n'indirimbo yagikora ku mitima ya benshi jewe n'indirimbo no kuvugana nashira kujya kuza muri studio mugashinuka mukaryoherwa cyane kubera bivanye na taramfise producer naramwemeje amarambye ati ntiwova ngaha udakoze indirimbo ntuma ndayiguhera ubuntu cyane gose ndavuga ati turazinanye ntishobora kubiya ubuntu uko byogenda kose ariko arambwira ati nta kibazo reka dukore amafaranga uzondiha ndavuga ati n'irya mbere mbonye mu producer ashobora kuba akunda impano nk'uko twarakoze arambaza dukore mu buryo bumeze gute nje ndamubwira ndi mu R&B arambwira reka dukora amapiano okay ndavuga ati sawa nta kibazo ndaza turakora amapiano turinjira ndatangura hajya rero n'ibintu bigoye kwiyumvirira amajambo kuri microphone hajya cyangwa kuri micro zijya za record biragoye kwiyumviriraho amajambo biragoye kubera hari ibintu byo gusubiramwo menga rero utabizi ngo ariko rero wewe ntabwo tugeze dusubiramo indirimbo twayikoze nk'isaha imwe birarangiye kuko yarambwiye ati ndakwizeye ntungora nanje nambwiye ati nkuko nizeye sinkugora twarakoze indirimbo irahera iheze ariko uravye ingorane yagize narabikubwiye ati video gukora audio nibisanzwe mugabo video hey kabaragaga video nayikoze nayisubiyemo inshuro zitanu nkoma ko murabona yo byaroroshe tuyikora nayisubiyemo inshuro zitatu ariko akanyuma yo yabaye inshuro zitanu ni hatari aho rero n'amande ibintu niho nabonye ati kubanza gukora video bisaba gutegura umutwe utegura location utegura abo mukorana utegura ivyuma utegura director ibintu byose kugira ngo byose bibe update ariko ibyo narabigerageje ndabikora ariko nibagirwa yuko location ari cyo kintu cyambere ndabona yuko location nico kintu cyambere cyane go location izo zagiye zirangora aho gukorera bimeze gutya na gutya na gutya yani mbona nyene ni ibintu biri zigzaga video nayikoze inshuro nayisubiyemo inshuro zitanu nibwo mugabo n'ubundi yaje imeze neza cyane gose nta nubwo urayumva wowe niyo ndirimbo nta niyo urumva mugusanga umaze no kuyumva ahubwo utazi nyene none indirimbo yo biri kuri YouTube yawe ntarumva ni yahe wibaza birashoboka kiretse wayishize ku rundi rubuga nko rwa Orti Smart nawe no kuma nayitora Orti Smart nawe kandi nzi nawe turagera ujya ni ewa yaba twarabageye abari nka Mombebe mugabo ni mubigirane nka ku Amerika heruka kubivuga ati oya bocha bakubita mu Burundi nibikogwa mu Burundi ndabwiye ati yaba twarabageye two kabaye tukabana ego ujya muhungu ndamukunda man n'umuntu ameze neza smart nyene ni Orti Smart cyane gose niko biri no ndabona ijemba nkunda abantu bari smart mba nitwa smart gusa like flyest Falcona another banger in the street of Buja ego twavuze ibintu byinshi ego kandi bifasha bishobora gufasha abantu baba badukurikirana kuri Burundi ego mukorangiza ikiganiro urashobora kuvuga akajambo kagufike twakwita akajambo kagasunika rogi bari ko batwumviriza irabona rimwe na rimwe nkuko dukunda kubirangiza no bundi ni kwakundi ego ni kwakundi abafana baba babizi hari aba bari ko baragukurikirana kuri screen bakavuga ati iki kiganiro singeneye kugitakaza narumvise umuntu ryari niho yambwiye yari karaba ikiganiro cyo kuri Abu namuhaye linki zishika nko kuri 5 ndamubwira ati kurikirana bamuraba ibikorwa byacu bamuvyiwe asante sana akigitangura yarambwiye ati iki biganiro byose ndaza kubiraba dusubira kuvuga nari uko biyenze ndavuga ati yarambwiye ati ibiganiro mukora kumbe muba muri vibe nkazijya cyane gose ndavuga ati niko tumeze ubundi nabundi wogenda washavu bigendura rira hamuka tuvuga gute bica bigugora mana abafana ndabakunda sana kandi cyane ewana imitima yanyu yose umenye ko iri wanje
gusa nanjye ndashaka uwanje nawe muwushire mu imitima yinjiranemo ku yinjiranemo nubwo atarukundo nkifise rwo kubakwiza ariko uzogerageza aho ugeza